Lagi piye? On terapi di ngano ki. Tapi masih boleh tahan no? Terapikan dulu guys. Ya, ngeri. Rasanya kayak semutan. Aduh. Ayo, kenapa? Tak boleh tahan. Sampai ke rawa apa Pak? Aduh Pak. Lagi piye? On terapi di ngano ki. Terapi guys. Tak boleh tahan leh. Gemes ya nih Pak. Ikannya gemes apa? Ikan apa? Ini Pak, pulau kan mereka kan tapak mereka kan gitu kan. Oh. Dan ini nyantai teng mriki. Saat corona nih kita pikirkan dulu. Oh. Saat ini corona nih kok mengrapi. Nggih. Berai yo Mas, sawene corona bojoku nganggur setahun. Dengan sekarang kan puji. Teng anu, teng bangunan teng Malaysia Mas. Tapi niki karena corona kan masul, permite mboten saged sambung to. Jurung anu. Saat ini corona gara-gara corona terus. Mereka mau kan bicara tentang mereka bojo mereka lamaran mereka terus mereka. Udah rasanya. Anak iku setiap minggu kuwi iku jenenge ngeten iki renang. Mana garwane kula kalah cilikane ya karepe ngoten. Nggih. Ya tapi nek pas wayah susah duit yo. Niku napa? Ngerti wong tuane susah duit. Pokoke Rapikan dulu guys. Anak pas Rapikan yo. biji angel ngene kan yo rasa. nggih. Ora iki kaya pertama mau. Mereka kali garwane napa Mas? Lah niku mentang-mentang Nggih. yuk sana dulu yuk sana yuk makan dulu yuk ayo ada duduk toh Tutup. Ya. Kumpul semua ikannya. Nah, pas hujan ya. Oh. Tapi kalau Rasa orang kayak orang apa terlalu kering gini? kayak mau ya. Masalahnya apa ya?